Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Today asikhulumeni nge-prison ankle bracelet. Lena i-device lefakwa sibosha uma singaphandle not phakathi. Ufaka this thing uma ngabe ukuthi uyawotorhela ngaphandle. So into enjani yona le? Lena i-device lifakwa lapha phansi enyaweni lakho ku-ankle so that batokhona monitor your movements ukuthi nyalo kuphi nabakufuna bakuthola kuphi kona utobe ungaphandle physical mara wena utobe solo usabalwa phakathi utabanga lesiboshwa lesibalwako mara ubalelwa ngaphandle. Lena i-device levunyelwa e-court ukuthi i-offender ingayigcoka so that it can be easy ukuthi bakhona ukumtracer or if nangabe bazama kuwenda bawazawaza abaleke. Ngibobani labavumeleke ukugcoka le device le? Le device le igcokiswa umuntu lophume ngeparole mara kube umuntu lophume icala lakhe icala leli-heavy lelimdzinga ukuthi abe asabalwa phakathi. Number 2, kugqokiswa siboshwa lesi sisuka siku-waiting trial abe anikwe i-bail. Leyo bail yakhe isuka inema-condition labucayi ukuthi lo muntu lo akumelanga ukuthi athi phithi ngokuphazima kweso. So loyo muntu uyafakwa naye ukuthi uma babona ukuthi lo ngasothi osinika inkinga or lo icala lakhe livuma ukuthi simade ukuthi ukuphi bayamfaka naye. And then lokunye umuntu usuka aku-house arrest but laMzansi ma-house arrest ngathi abadlali ngawe. So this house arrest maybe they refer to other countries cause la abadili ngako loko batsheli loko. So nakhona this thing it-dependa ukuthi licala lalo muntu linjani ne-risk yakhe ukuthi injani nokuthi yena bekade iphethe njani before asengakaboshwa, waboshwa bekaphethe njani. So i-history yakhe iyasifaka nesandla sokuthi lapha afakiswe lento leya abese uyalandzelelwa ngayo. I-purpose yalento le yini? Kwenzakalani ukuthi kutholakale sebantu bagqokiswa these things yabo? Lento lena le device le ankle bracelet kona loko guys isetshenziswa ngokuthi basuke bafuna ku-reduce i-overcrowding ejele and bathi bayakubuka wena sowudosile asuhambe uyotorhela ngaphandle uvulele laba abasase-fresh nabo lijele litobahubula. And then futhi lenye into ye-purpose yokukufaka leyanto ukuthi bafuna ukuthi ba-make sure ukuthi umphakathi uphephile la kubo. Angitholi isigebengu wona uhlongandleba uva. So bafuna babone uzathi qhamukela lapha ukuthi no isigebengwa lesi or bafuna ukuthi bakubone ukuthi ngibona lo sowenda 1 2 3 asesimphuthuma fast angaze amoshe lokuningi. So ngalamafishane bazama ukuhhafula bungoti lungaphuma utobenda ngaphandle cause asathi ukuthi umuntu uqabanga kanjani uma sekaphumile. Number 3, ku-obvious guys bakufakela lokhu ukuthi i-purpose yalokho ukuthi bakhone ukumonitor i-movement yakho so that ungatobaphazamisa. No stories, no what. Guys, that's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Don't bona ku video elandelayo. Bye.